Peace and prosperity cannot coexist with terrorism and the proliferation of weapons of the mass destruction in the hands of the non-state actors and the terror groups. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India le China inkar alakhizaw hle renga. Donald Trump and US le India in sumdon ton natur. US dollar vaibel chenwai nga manhu. Mission 500 ti lotlin ani thuai tur thu asoi wang po nilavin. Chan sang dai wangin. India chuan China nu chonzong in kal asiam thar le tamau mai. Chibai ule lalrem ruwa takhiang te kania. Voin chu nimin zu ni somni panga ninga ni anei zo tak. Shanghai Cooperation Organization SCO Defense Minister submitin joint statement an siam thei lo chungchang kan belchiang do nani. China ram long chol mun lun ber te jinga mi le China sipai People's Liberation Army PLA long sipai mun pui king dau khopuya zu ni somni panga atanga ni rukchung khan Shanghai Cooperation Organization SCO chuan Defense Minister te pualin atum somni pani na atan in khom puilian summit aneya tumdang ang lo takin kumina SCO summit a Defense Minister rual fuan khom te hian lungtlu taka Thuchhuah inṭawm an siam thinang kha an siam theilova India Defense Minister lung oi lo wangani SCO member ramso China Russia India Pakistan Iran Kazakhstan Kyrgyzstan Tajikistan Uzbekistan le Belarus ramte atangin Defense Minister an tel kim biai China Defense Minister Admiral Dongjun chuan zang khai va in SCO summit asoi honga SCO chu khotlang hovin an chungtlak thei ramte ara hrualna dodal tu ni zel thei tura tho ho that angai thu te asoya rorel tan zui nga lani SCO member ramte chuan thawhhona tur chi sang sang te soin lungrual le inpum khat le zwala an om angai thu te an soi liam liama in khom pui hlok thak ni lovin in khom pui tho hlok tak ni tir po an tum ru hle an thu khel lai mu mason na dal tu helna an dem thu le helten wai bo tura tho ho poimo na te soya Thuchhuah inṭawm siam turan ni Pakistan rama zalen na sual mek Balochistan hovin rel te po lambuna Pakistan ram chunga buaina an cho chhuah renga wanga demna an chai lai laya chutianga helna chuan mason na than ati thu a ralmuan na boruak ati chiat thina wangin SCO member ram palai te chuan an dem hle hlom dem om tak po ani reng la taka ma se Pakistan rama Balochistan helna chiang zeta tarlan ani lain Jammu and Kashmira April ni somni pania helna chet na le poisoi lo mi somni paruk zet tenun na suat ani chungchang kha athoi chau talpo a tarlan tel ani ve tlat lo India Defense Minister Rajnath Singh ngai dan ani tahau lo maile Purasnath Singh chuan Pakistan rama helchen na dem na thu chiangzet maya tarlang si a India rama Pakistan hel khoiten rong taka poisoi lo khwaljin enge mozat an tha chungchang le dem na thu te tarlan ani ve mi alo chu angai thiam lo na satamaya changkhel kholin chiangzet main chu SCO joint statement a aming azia ve theilo tur thu asoi ta fak mayani Pakistan rama Balochistan ho khu zalen na swalin kum tam tak chung an lo hel to a rel tlan lai te po an lo lambun to boka sarkar sipaite an ral thuam le lir thei te po an lo bitum fo to thin kumin me khatir lam khan Baloch nationalist Miriar Baloch chuan Pakistan laka Balochistan zalen thu apuanga ram zalena in puang thar Balochistan chuan India chu independent an puan pompui turle New Delhi a Balochistan ram palai omtir an ngiata chiang taka pudot theini lo ma se India hian thuk takin kutarol nge atirin omle zual tariau mayani ram zalena in puang thar Balochistan chuan engruai ang zui talo na a an zalen na pompui ma saber tura an trao chu India kan ni tlat India aya an nei zok
Afghanistan ram le Pakistan ram an ni chung zonga in Syria la ramri an inṭawm pui ram dang tengen si lawa India laka an pangchang taviau mai khan tlang hriat lawa thup atam viau ti atilang chiang hle ome Pakistan rama Balochistan helna dema India rama Pakistan helvul len ho chen na tarlan tel ani le loisi lo chuan India chu kilni atanga dem theya achua Balochistan chu India helvul len te an ni ti atin zona adang le chu Pakistan rama heldang an omlo ZNK a khwaljin rualte thattu kha India in amaram chunga a hel khoite athunun zo lo wanga thleng ani jok ti te atin zon Defense Minister Rajnath Singh chuan Pakistan rama Laskari Toiba LET helpol te anom baka April ni somni pani a khwaljin rualte thattu te kha LET peng pakhat The Resistance Front TRF anni ti te asoi ta fak maya muanna le mason na te hi helna nen annung ho theilo SCO chuan hel khoi ngam tlat reng ram te adem hre turani lawang in chimbudoi tumna a om turani lo ti in SCO joint statement an duan lok sa a mingaji anan theilo chan asoi On our side, India wanted concerns on terrorism reflected in the document, which was not acceptable to one particular country, and therefore the statement was not adopted. India Ministry of External Affairs MEA thupuang tu chuan India hian he document a hian heldem na lam hoi tel nge adua ram pakhat chau tin zona Thuchhuah siam ero adu lo mai chau zo kani ati Operation Sindur nei ani ilaya por ZZatong Pakistan Defense Minister po kha Kingdawa SCO-in India hian atel ve nge ya Purasnath Singh hnial chu khoilama Siling lam enin a hoi vual ringot ZawlaiDi channel hian belhchianna rin tlang le ngai nom baka thil thleng poimo big reaction video kan siam thina mailawa ilawin tlang fak ve zel theinan khonga in min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khonga takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imule hriat dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia heng khwal poimo te thleng tu China chu SCO Defense Minister te in khompui rorel duang tu ni ngei tura ngai min mi ani chuan aral thuam leitu Pakistan thu le hla chau angai changa India chu ader po in aron tel ve reng lo ti chiang takin alan pha tabok Pakistan ram chunga Balochistan hovin zalen na sualin helna chi hrang an hlen chuak ol lova chu na takadem a hre lo lain India a helchen na dem na thu ero telchi ni in angai lo ani mel achan chu khovel hian Pakistan ram chunga Laskari Toiba LET le The Resistance Front TRF helpol te an om ngei ti a hriat wanga ni a Pakistan ming hliau na tur lam hoi dem na thuzia lan tel ani vai chuan hel ho kutalut ngei tur chiang sa ti shalok khiau chungin China chuan Pakistan hena aral thuam te alo hral fo to thin ti atin zon tel don tlat wanga ni SCO chuan zu ni som pali khan Iran ram zalen na palzuta sipai thachak na manga beitu ti in Israel chet dan adem Thuchhuah mangin alo dei to a kha SCO Thuchhuah siam tur thawhhona khan India atel lo ti in Ministry of External Affairs chuan an official website a zu ni som pali ve khan antar lang ngal India le Israel ram te chu in thian tharam an ni a Kargil in chua India le Pakistan in dolai po khan Israel ramin abo force lai puite in dona a man nge tura aron thon lu awangin Pakistan laka India in nge na hladau acham thei pha to kha ania Arab ram te hual vela om Israel le India ram te hian helbe hi an ban san hlei theiri boxi lova inkom ngai riau na tur chan thate an nei tlat rengani SCO Defense Minister te summit hong tu Chinese Defense Minister thu soilama khan han let le lokila khatia khothlang ram te kal zong le do dal zonga SCO hikal zel tura be sei ani thu walau taka an soima atang dei to khan India chu SCO lak atangin ain la rang tial to a aban san thuai lo chuan China
Russia le Pakistan ram tenen an thu ain mulo zui fo to don ni inalang kan soi hon na thu mission 500 awang chau po khan India hian khotlang ram te a thlau thlak ri lo a fin thlak hle a US in Pakistan ram a hlat san tial bok si chuan India tan khwa awar thuai thei to don bok ati thei ome China ral lian zel tur le Russia shekna a hlotlin le zual theinan US khwan India atlon angaya chu sheran in India po in Pakistan le China ebzonga pheikhai war a hrelo ve tial bok ni in alang tameka Pakistan ramin USA ka phatur intercontinental ballistic missile siam atum hi US chuan a thlir liam mai mel si lawa chuan India le US in kung kaina ati that zual sot atirin om hle bokani engpo ni se tran big le on lam nei du lo India in China Russia le Pakistan ramte du dan kala ke apen ngam hian SCO member ramte mai ni lovin khovel puma India din hundik tak apholang chiang le zuala China le Pakistan ramte ne na zai khataluang za lo tura India thutluk na siam hian khovel ram ro pui ta mu hoya po India hi avor sang zual sot turanga yani